election ji phagi na ti ko si di election ha ji yoker ni phagi ne wa lang ba ma tho bo tha da bi adagi di paisa nu sa ta na ga dum leidna ko bobin gi sei tu ta kare ba mani ko bo lai khurum jari da lai pa ko khum ta bota tha adu gi posim tok pi ba election si we should be very serious in the time election serious we change ba akoi election ta si maroi na e mohung gi la ne ba money power ne muscle power ne the mismanagement ga misinformation ga ahum sina taw bane ung ga dum ko ji sa bane ba ko sidagi sigi akoi business circle si ko je na thu chen mum change ba ko adu chela kan ni apha boy du loi bak ti phawa humpu da loi phani da leite apha ba tara am kulam yaw ga di we still hope to we ai kai no bu lo si di kan am sem ba ai ne pung yang khai ngang su lo sem ba lo sem do si only assembly ha moi sem do si ek tu khatani ko akhoi da lo ha kan da bill pass og ek on ba ma adi adu matung da khoi na rules nam laini adu matung da regulation nam laini adagi di notification laini adu su lunga adu di am ta sem we assembly sem do si ek tu khatane ba delegated legislation subordinate legislation du di mana tawre department taw do ne ba ko khoi da forest act ha du di parliament se mani forest rule du di ministry city ma di executive power ne ba ko mo ne sem do ne khu department sem do ne department gi makok sim do na adu potu lai ni na khoi na bo tha da bada khatang lai ra su ga hai ba lai ta su ai le ba nga buti ml singa mudi lai hai ta su lai he ma yang do mana pul ga adu yam hai ta ga di phakta ni ta su lo la pharam ta su hai roi hai ta bu di khara basic knowledge lai bu di khara hai ra ga ade na hang da ta re na ko amai to ga tum le ba nga ku su yai le ba bu tam na mi ne ma ma ngai di state craft sai se tam me akbar number di biraban moi matam di manipur gi sing thong mayam si lebang apri tamna mi ozani ega kusina na amata tamde paisa pairaga kaino ma torga bot le pasina magi simpham boy pe wari ni ade soi ne duna khwai last khoi gi di democracy ba laiba adagi parliamentary form of government sovereign socialist republic si di 3 layer of accountability hanam laiba ko sigi makha ne lep to se koina akhoi leibak se asengbadi civil servant mayam rule tawine civil servant backbone of the government is officer mc officer mayam se te mai makha mayam lega si government si na tro adana civil servant mayam se they are accountable to the ministry ne minister they accountable department gi makok to di pajana khanami ni oirangani education du di commissioner na secretary na ade director na payam adu civil servant ngatani moi mayam du makok tu di minister da loi chatuni moji minister du di bokami education minister le rangane boko aduna civil servant are accountable to the minister ahambada ani so the ministers are accountable to the house and hai minister to thabak mayam do house le puthok do lying on the table am ta puthok ta bote loi puthok do na minister accountable to the house hani how last the house is accountable to the people like people they accountable to both never do we the people in a constitution house akhoi gina loina bakti phajaba accountable to the people to the side we one aroi badu people do na khang da bani na mai thawa happy gi ba ade moi koilas thabi gi ba ade gi mangona no phe tor pugum ba leidana ko adu masing do bo thada gre ma ji akhoi gi law da di ma gi antecedent hai ma ja hana kari or punu pano leba ke seba tor pura ade hai gadra kana dum nei na ga bo thada do ne ba ko akhoi na adu ma sar khidre ma paisa factor da adagi di ai leitaba mana hospital ali sing therapy ram bani ne kai gumba ko agi lambi na ko pari ne amadu ju kaudi ne kai na dom taw yam pikpa mi yeng ko po thada gare adu gi do sang tani ana sum tawbi mayam chathabi sigi train da chatharaba hoji dili census tawrani adagi dili medicine tawrani ko matang nak to NRC ju taw sum mayam taw ga schedule try on ju jate smai to lo matham taw khoi di khalaga ina haise khoi the floating population na ko impan badi le jado ba sai le jago ga sar sum le ko khale ba floating population Maharashtra da Marathi na to Mumbai da adu gi type taw jara ga nu aina di le ba yu ga thak ta adagi di ko la na gari kan thon le le do ba adu ga akhoi Manipur je khoi na ga salai da na khoi gi administration le da adu maina ga le bi phangdo man re ko jeng kham ba da we are waiting for adu matam nu ngai ma le mayam se khang ma kan ba ngak ta ne dum ma thok taw sun adu ta si akhoi Manipur si habidi khoi gi Manipur a state of lawlessness and political disorder habida ja haiman bathokna roi hairina khali akoi handak series of unwanted incidents ngasai gi hugi 2023 gi May gi tang ahum dagi horakanda series of incidents that toys masigi NI da sinaba du justice amabu phangdri adu law haibasi ojana mayek sengna hena khangini law haibasi laingak na establish tawba system ama khakni miyamgi life
property aduga khogi social institutions sing sida magi behavior da kari karada aduga social khogi disputes is settled tawnaba haibam su za lo da khoi dum thengna jai ko aduma pu lairi ba khoi hoji conflict ne hare khoi maitai ga koki ga conflict se loi jngai li tan na su dum thui ado handak series of khoi pronglawi da ngang ani leitaba do da CRPF na kap thorok tar moi hong leitaba ngarang amuk khoi Thinungei da incidents amuk thokpa sina tak padi oza aina haijabutuni koi Manipur se pura law se sunglei leitaba political disorder oire habagi chap chaba mami makhati oza yam chauna tare adubu constitution ai si system ai si oza akoi mioi ben sembani aduma pu chatna ba yaraktre masina akai ba toy ba lai adagi lairi ba koi gi politicians sing si su masa masa gi political will si oza ta sengna yon thokraba man gi mami am khakla pa sida oza logi mityeng da karai da kari semdok pa semjin ba kari hapchin ba oza kari kamai ni yeng be oza kun tambi sigi political disorder ga da khoi na yang kon khangde ko khoi area na te ko aduga khoi di politics taw dam na do identity khangdre taw da bu khangde ne sarkar se khoi ne ya kon sum sai bu su phatte na ko sai ga sumi se pangchali na ko aduna ojiki aduna moigi functioning hai tare moi komai to ni do khoi ni khangaroi do ya kan lu bu de nati lewa nga pai se lewa nga ke har ga di constitution gi matung ina to tare adu ide dum nam nungai ni moi smoothly nga ani aina hai Manipur sarkar gi wana ti ko any sarkar Bihar gi ore su Jammu Kashmir ore su le dna ko khoi nakna ba Mizoram gi de gi Nagaland gi ore su Tripura gi ore ga su constitution da piri ba provision sing gi matung ina lewa nga ko tare aduda moina madu khangmangam da area dana government gi advocate general leibane ba ko under article 165 ke makha da advocate general ni thabak se masai government case ma amdu ma defend to khot pa gi wana teo mana legal matter da su mana legal advice pi do ni government adu gi potu sina ba tare adega di khatang pharak tarak pana law gi field da lai ba mi sing una ba tare government unaraga phajana khana nei naga thabak to change hai law gi thabak aktani Manipur da lai sisu law and order hairone hai kanda law du dum laini order du di law du salai re order la ka doi ne ba ko aduna ne khoina law and order pun pun hai si law and order law du purak to in order purak ka doi ne order di society ta wa da thabak sing si magi rhythm ma niyom niti am naina sat pa du order ka we ba ko aduna adu gi po ne law du dum lairi khoina hi da order du pok ngam da wari ne ba ko ngam di si kanana ngam di ha kanda punamak se sarkar da loi tai na ka doi ba no si sarkar gi thabak ne ba ko sarkar si sel gi hingoi maran sinaraga aduda siloksin tawga yaroi moina tawhum thokpo sarkar gi mathau ne base adu khangbam changba aduga Manipur gi di yamna khabodi complex hoiba oida khar lerangoni khoi yam kan khangde da aduga sidi ka shu yam lu isu di nate khoi Manipur gi shu oibo hambada mapandagi mi kha change natra moi sing du nongoi pai khotpa ga yawbra amai taw nongoi kapto kapsin da moi shu yawi wari ne ba ko ado khoina foreigner hire isam jabal londa da de khatang mulu salaga illegal immigrant hire kho illegal migrant hire sum samane an adu aina hire adu sindu khadopam chang ba han ba are khara sathi ba hire ga transborder terrorism ju ko be se haidi mai lam do lansal laga top du terrorist activity to sin transborder terrorism ko Myanmar da kai sangi haise transborder terrorism gi transnational terrorism gi pot na ma yawre adagi di Manipur sida koi drug ki pot ma leire nangi su drug ki wari ma yawi dna ko how fa kam sumur khangde home minister gi statement na kai da su khara yawe ba ko da drug ki ga ji ju lo dum le jabane drug ki su amadi wale khusida adu haija akoi drug ki si lo ani le khoi da akoi gi NDPS haido narcotic drug and psychotropic substance 1985 am leire adagi di amasu le prevention of illicit traffic in narcotic drug and psychotropic substance 1988 haina sumain ani leibane ba ko ani sigi matung ina tawdoi maroina drug sidi narcotic control bureau NCB sina tawdoi ne ba drug sidi ayamana aduga central government yauni aduga central government makha da ni ministry of home affairs makha da leibani narcotic control bureau se ade ministry of revenue finance kan yauni finance ki revenue gi yauni ade state police ade atopa officer mai empower tawri moi ma pul la tawdo ne ba ko sima khoina khang tare
अखोई सी लो सी फजना चलाइते NDPS एक्सिसु फारा कोर्ट कई खरा दंदी खरा पीब स्पेशल कोर्ट तौबदु वारी एमनी अखोई ड्रग सिगी मरु मरु ओइबा किंग पिन हाइगद्रा अदगी ड्रग कार्टेल हाइगद्रा लेदना को अदु सिंगदुदी ngasiबक्ता फाव पुनबगी पोसिन लेते सिदी फोर एलिमेंट यावने ड्रग सिदी मियong तौ यारो ड्रग सिदी ऑर्गेनाइज क्राइम खलमने क्राइम सिंडिकेट अमा लेरगा तौरिनी म्यांमार दा ड्रग लॉर्ड सिगा ड्रग कार्टेल सिगा म्यांमार गवर्नमेंट गा एग्रीमेंट साइन तौरिनी केनो वो ड्रग कार्टेल अमगी मागी यामद्रबदा मागी प्राइवेट आर्मी 10,000 20,000 लेयो प्राइवेट आर्मी हाइदि एक्स ड्रग की लीडर ओरेन ड्रग कार्टेल ओरेने मागी सिफाई लिसिंग तरामु लेयो मागी अन गवर्नमेंट का कापनब ngam फजन लेबा अमा दमाइन अदमाइ तौना गवर्नमेंट ओइना साइन तौनरेनी सिदे ड्रग पुबदा नोइ अखोइ अपन पिजरोइ नंग हिंजन बिरक्तबा कायनागा कोइ सस्पेंस ऑपरेशन तौरि सुमाइना साइन तौनरेनी बो गवर्नमेंट चाइना जो तौइ चाइना अराप लमदा अन सिगी पोस्टनि खु मुन्ना खंगम चांगे अदुगी पोतु मक नत्रगा सु अदाइदु अदुम अखोइसु ड्रग कार्टेल ड्रग लॉर्ड की पोस्ट दum layu po ne ba ko sima akhoi na munna khangbam changi ma thugayom changi hawjikti lo si akhoi sarkar na khangba khangdaba ai khangni ba ta de bharatiya nai sanita na 2023 se hesu section ani yawrabani amana section 111 haiba su laiba 111 adu the organized crime sida drug kumba the weapons ki akhoi si weapons yawni na ko arm trade su yawni ne freely arm si phangi ne ba do na bu disarm tonu hona ba adi khulai la khot pa kai tawi sing sini ne ko aduna sigi process su organized crime ni si adu later su khoi gi 111 no barte nai sanita je pan ga da bane ba ko adu ngasi bok ta phari sida 111 pan ma de aim ta ta tri ba ko adagi terrorist angang nu bi ga hat pa khot pa adagi di nu pi angang hat pa bom nang jan ba mayam sida parlo de thui ni sida su akhoi section number lairi 113 haidana asi su pan ba thengna de khara pam pan ba ni asi swam pan de ba ka doi no khang de intentionally pan de ba khoi bap ta de ba ko ani sima khang bi do ba Manipur na akhoi si sem ga da lo khara khoi da sem di ai ji kamain su ka nuai ta ba yawe masi maroina assembly da sem do ne ba ko India da su taina ba su adum taina bi ma pam ba ni ai di India government da kya taina gan de ba ko Delhi da ka do ta ko lo sa da akhoi swai si akhoi the federal constitution ne koi constitution federal ne ba ko state ki power province ki power do ga union ki power le ja ba ne ba ko adu ga union state ki power to the state da tau di kana na tau ni public order is state ki power ne ba to adu union so ai pai ba de adagi di police sai si my entry state list ki entry number 2 ni police sai state ki ni exclusively for state jurisdiction ne si police sai se kanam ta ami sahana hello no police i tok lo no ka ku so ai ba de hai bu ya di hang bu su ya di kam ya to po na ba state ki domain ne ba city adu khang daga di am lu dra da adu na military crackdown to bi si terrorist halu kai si Amit Shah hangbagi prime minister hangbagi no ne daka soliti city state government na police na mamang tharaga maning da backup tauna ba CRPF kumba Assam Rifle gum se backup to hondong ne ba moi si backup ki line hi da moi line in the aid of civil power ka ko lu moron da ga civil power et da di mating pa han tro AID et da angang gi lon angang na te ko constitution lon da an AID et tauna ma lak pani moi si da ko na munna adu unified command structure si tawraga si coordinated manner da khoina befitting reply pi ga dong ne terrorist ni smaina ka ko dong no smai ta go dong ni kai se hai ga dong ne ba ko adu gi process structure se kuita ta da ba hai ta ko ji e liver e tabra ba mem ta da po ram le ba ko sidani khoina nuai ti se aseng odi moyam se home minister ki command da ho ja ko home minister le de na ko ma ni sim minister na adum paisa le ho ji tiam phare sim minister mai to paisa le home minister mai home gi pai home minister ki command le dong ni ma on the disposal of home minister lo order pi ngam dong ni ngam mi bra ngam da bra adum akhoi da khangdom le de na ko sima da akoina lo ma sembe ai nga sipuk te khoi di yam phaja ba lo semgi room sima khoi lo de nga sipuk ta ko assembly je koin kam ga nungai ta phawre ba ko sumiyeng biu Maharashtra di moi luom le mo si makoka ko Maharashtra control of organized crime ko hai ba nungai na ko makoka na sum hai makoka pale hai nungai na ko makoka 1999 si masi parliament assembly nati moi khang da minute India parliament assembly hai nati Maharashtra assembly assembly ne ba ko Maharashtra assembly sem chaw ko manipuri heli moi na chaw su power di chamane ko all assembly are same in power madu akoi constitution period power sing do Maharashtra su Bihar su Manipur su Mizoram su loi mane adu di moi na tawga di state assembly tawbanga me adu ga taw ha ga di tum le su yai na ko adu gi wane to si amai to Maharashtra to mai na ko su Maharashtra
khoi control organized crime ek ana sem ba yai ko 1999 sem grabani adu dani moi di drug ki kari fari si moi di ayam na mako kai makhar taw yam highly akan ba lo ni adagi gujarat ki di kui di mari 2015 da gujarat control of akhoi ki terrorism and organized crime act ana lei 2015 adusu gujarat ki legislative assembly na semin india ki parliament na sem na tebo ko se khoi khangbom sangba adu akhoi state sin am tawba ngami tawba ngam ba se tawdragadi kamai khangdono state se power our state am powerful na india state ta akhoi di khangda bani india lo pasang re india no toksang re pai ba yaroi 355 ji akhoi di khangdam ai khangda sam nuai ta bai ta 355 khangda 3 leibana maram moiduna adu pai ba kai me ade 355 si vitamin si di ko hida kapi mi sa phagan ba khangdam 355 si mun pa am chang constitution si lai man bani khwai gi lu se constitution ne adu ma di kaino gum bani samudra gi pa ko mane pa re sum chok thok tun pa sum chok thok tun 355 si ko lai gi tawi 355 dan chok thore sum pa ka da and 355 hai jing bi ko hai je ge ko it is a duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure every state government are carry their function in accordance with the provision of this constitution haidi external aggression leraba aduga internal disturbance leraba adu matam sida union gi duty imperi kari duty na ha kanda state government se constitution gi matung ne thabak tauna na ba moin ensure to godabane hona godabane ba ko adu ne ba haise adu di adu kadai da state government du ye khai thingai ba kai yauri ge state government du constitution gi matung thabak to bangam dre kai do bagi external kanu le aggression le re adu ga internal disturbance le re adu lehenna ba lakto na tro adu apha na tro adu di 355 haise di akoi di apha bane si center 355 thambiram di ko center da khoiram jaba yare ya phare ba si di 355 makha da ni asam ena si tawri khang ba jan de manipur miyam sing si asam 355 ena si tawri se article 355 apply to go tawri ne ba masi Sarvanda Sonowan again Union India na 2005 ke case am leba just home held over Sarvanda Sonowan se mogi chimis oibiram do hojuna adi Union Minister oidana ko hoji budi hemant biswa sermon oire ma de center do chakhre Sarvanda Sonowan thaba case ni aduda Assam si external aggression to hai eba kanona Supreme Court na haidi illegal immigrant mayama influx to ga Assam da changi adra da Bangladesh mayam changi banina Assam gi district khara di mo se minority or Assamese minority in certain district adu Supreme Court na aggression hairaga nungmi kapsam ba bong kapsam ba adegi koi missile kapsam bu na teba influx of large number of illegal immigrant this also aggression ni haina Supreme Court arthal level and Assam si aggression to banina nugi na thaw ma 3 pi do aggression to dia adu dugi matung nang Assam to khandu in Supreme Court right pe podai ne uji ena si to budi Assam accord era mayam lejaba lega su ena si hasek ba horedi by virtue of Sarvanda Sonowal gi 2005 case no tawri ni haibani da adu de 3 afaba natro ana sumba sing si afaba khoina constitution pi afaba lobum changi aduga phataba mingon de pithok thabak sung phatre kodom haibada akhoi sidi akhoina khangadab leiba ngak pai ji kaina kanda article 164 ne 163 ne adu 167 ahum ji khangbom changba 164 na hai sina council minister headed by chief minister to aid and advise the governor hai sini leba nga paisi council minister le rangoni chief minister ma ko igani adu duna governor da 8 to ba advise to to aid aid mateng pangba advise ni si to haiba adu governor na soi to do ne ba ko adu gi poni hedi governor sidi ma the constitution head oiba adu real power lies in the council minister headed by chief minister na taw council minister ko si masing sudina mo manga ko sigi sinane leba ngak to si real executive powers mo de lay ne adu 164 ki makha na chief minister shall be appointed by governor and other ministers shall be appointed by governor on the advice of chief minister and amgaroga minister hold the office during the pleasure of governor haini simu khang tare haidi chief minister se governor na hapani aduga atopa minister mayam du di adu governor hapani tawdo madu on advice of chief minister ne x hapu y hapu advice habani ko request habani ko governor na hito pa yade o si hapu habra hape na so order to ko wane ba ko aduna adu gi post ma kham tare aduna adu khang daga de aduna ni ko cabinet sak to pham di si sak to pham gi adu khang de di cabinet sak to bos america da sat pa da gi delhi da sala sak to ko ti chief minister or even mi dun x to no y dun z to na ma gi prerogative power ni by virtue of article 164 clause number 1 ne ba ko si ma khang tare ade clause number 164 gi 1a da highest ne kaino akoi gi maximum da
15%. Aduga not less than 12 haibane. Manipuri manga da ngai tare wali thana ko. Aduna adisu hayang constitution mi na case to di phakta do ne 12 se leita ba ya de 12 de khata ba marginally 10 11 ga modi yai mamang da kaino ki Punjab ta case ma thoki Supreme Court yore case so sai gi Aam Aadmi party gi sarkar do da moina try to shoot re moi tara kha khapa moi council minister only 10 member including chief minister ada nupa ma case to re nang violation of article 164 clause number 1 a violate tore 12 legadabani minimum da harak Supreme Court cd kasu kaide da 10 gumba 1 or 2 marginally city kasu kaide kaino ga my statement object and reason of the say bill to pass 1991 the bill to pass to gibada jumbo cabinet expenditure handana ba to gibani na there is a minor kaino 1 or 2 wal ho bodi kasu kaide Supreme Court arthar leba adu manga tru in case manga tru what pata ga haidi try to labor do the manga tok tang le to kita ga di adu di big question in Supreme Court case the higher crowd nebo Aam Aadmi party case the an aina khama hayeng masi cabinet sak tok sum tham basi chu cabinet sak tok chu phatte ra mi du mai ma ki portfolio the piraga minister go leraga madu council minister head chief minister ga meeting du to bu ga nungai do ne nang na du pa to naraga an adu ki porsu ama khoina khalmam chu me ko adagi di governor de yam kana chief minister governor chief minister ani mak chawi governor na constitutionally head oiba aduga chief minister na aseng bagi head oiba adu wani aduga 167 em yauri matam matungina chief minister governor the briefing pi ne bako si tawre sa sum egam pass to si bill pass to kana spai tawri ka pi ni adugi pone aduga 163 ne 164 ne 167 ahom ji katang khanga di sarkar ji phasal salai ba ya na te khang da di yaroi ko adi ama khangna de hena khangbi ge ha gana my I ma ji power kam like state government see how powerful is state government khang ge ha gana khoi gi kano pa tare one kano gi 146 ki sorry 246 ki clause number 3 pa tare adu de yawam dusina kano yawam odeba akhoi gi list ahum yawri ne 7 schedule gi union list state list concurrent list na union list na union gi parliament na exclusive power ni kanam tra so power moina law samde do ne bako state list yawi ba moi 66 items na state ki assembly power ne bako the concurrent list da yawi duna animak na semba animak to animak samde le kana na so presi tawni ka there's different thing ni animak na semba ya ba smai the room je pibira me ko lemho mayam residui power duna goes to akoi union da chale by brush akoi 1997 gi matuina aina haije du ki article 2 kano gi 46 to 47 adu ki clause number 3 to pabiro bako adu ka yaga kanda state assemblies exclusive power in making law within the domain of state subject in yaw ne ko kanam tar khuthaya de adu public order ji akhoi na tro state government sem de law police ja akhoi du di kanam tar khuthaya ro ji constitution e legislative adu ya powerful order tro mo na pi du phaja pi public order mo na pi adagi di police pi lane pi adagi di alcohol ki pi drug ki ju yaw yam yaw ne maru sem yaw ri state subjects adu na bu I sem survey adana afa constitution even no pass na hai ni India ki federal is truly federal and mayam na quasi federal adagi di federal in structure unitary in action ga taw mayam pang na du man yate state su yam pi ba adu America ki federal du khoi sangdam da bu yaroi kana just different thing ne ko khoi na khanga don state su power MP power si phazan exercise to change ba ko adu ngam da si mar akdang thachage hauji ko jana su dum haibiri state ta piri ba power si pura habidi exercise to banga maktabase ozam si karai de kari labs laibagino kari loopholes laibagino ozana su masai panbidana Maharashtra gi masagi assembly da dum lawjagi ba Gujarat ki su adum lawjagi ba akoi si di constitution da yawzaraga su law and order ko gi law enforcement si di pura si di yaraktabagi achoba mamini oza khoi hojik tholaiba series of unwanted incidents si ngamaktabase oza karai da kari soibagi no law khangdaba constitution ji khangdabagi oidoira kari karai da kari lapses lai si kanoni masi yaudi yauraga tawdrise masi gi kan causes se khoina thibada ani ni amana khoina center da depend to thokraba tawbudi yadaba niyomi taw yate center da khoina kanoma sida mil crackdown tawe khalo sai jaga si police na combing operation tawe khalo wari bu ko drug se phage khalo si tawsi state ki thabak se khoina center da hangma mathau suwa ta de hangdu erga di leiron state government center pra payang ron bibla sudro do hamu hanga taw do su mango da taw na constitution na pi badu di masana taw jaga da bani adu da karam ta hangma da kare ti na on pi ram ni si taw ron pi jaram ne adu pi bu taw bu ngam chang adu di upai soliti adu kohon ji harga di adu ngam
constitution piba mai power du mana fazana tawbu ngamgodaba akoina mi du khanbam changba election da everything lies on election loi lere aduna ina su phagi na su haibade hoji mayam su ngangna rehi koisi mi su oiba hut su oiba aseng mi hut khanbam change mi plus hut equal to mi redo mi su oiba hut su oiba change akoina mi ngakta khanlu reba mi ngakta khalamina hutu haudra mina leibak am ningbam changi leibak ningba kan da leibak tu lan ga hobuna wana ti mai ma thau phajan tawba MLA gumba adegi minister gumba si leibak ningmam changi mi gi den leibak ning hawi ai Manipur Mizoram da phang ko lere Maharashtra da phang ko lere lady sing si leibak am ning hawi moi lo si am semi adegi di tawwe ab si am tawwe moi ma se rati khanaba mantri munaba adu leibak khuding adu munere ge phare adu khoi khangdre adu leibak ki one di dum tawuri bako akoina adu taw da bai tare adu da ne khoi soire se adu hojiki du di kai upai leti lo di leraga lo chalai ngam da ba de magi power ma sa khangda bai du di kanam tan lai la su kan manga maro du di lai du na lai so ju chu ba mi ta de ko lakte bo hai Manipur di pana lai sum te lak pidri Manipur dai di batong khangda mina adu aina khapada ma si di mi sing do power pai mi sing du na khangmam changi ai power si sine samai to godam ni masana self realization change bako aduna te upai so lete si akhoi center da taina rup da kaim kana roi center ne amna center da haibda kasu kana roi di center ki wangam danga hoziki power pai basing si di kam khoina deliberately tau da baga chamana rabane ba tau drabani na akoina vote piraga people ki mandate ma koi thagat ki bane ba adui taragadi makoina khangde na khoi sum leiba yada bane na what the voters can do upai lete khoi the right to recall hadana atopa leibak ta di German da bu lei right to recall leibari na marak ta dum noi do khoi pamdre amuk recall tawre election tawra amuk chingda ba yai ba khoi da du provision jaw da upai lete sei manga di ngai da roi khoi du upai lete ba ko sei manga di ngai ba na thama san resign tawam yare resign taw yada ba sing du di sei manga di magi kano sudri bukti ngai de yawe bako aduga mayam tawi do sayeng yamun election je phagi nati ko si di election ha ji yokarni phagi ne wa langba ma tho bo thada bi adagi di paisa nu sa ga tawnaraga dum leidana ko bobin gi sei to ta kare ba mani ko bo lai khurum jari do lai pa ko khum ta bota tha adugi posim tokpi ba election si we should be very serious in the time of election serious we change ba akoi election tawsi maroina em hum gi la ne ba money power ne muscle power ne the mismanagement ga misinformation ga ahum sina tawbane unga dum ko ji sa bane ba ko sidagi sigi akoi business circle si de ko je na thu chen mam change ba ko adu chela kan ne apha boidu loi bakti phaba humpu da loi humpu du loi phani de leite apha tara am kulam yaw ga di we still hope to we ai kai no bu lo si di kan am sember ai ne pung yang khai ngang su lo sember lo sem do si only assembly ha moi sem do si ek tu khatani ko akhoi de lo ha kan da bill pass og ek on ba ma adi adu matung da khoina rules nam laini adu matung da regulation nam laini adagi di notification laini adu su lunga adu di am ta sem we assembly sem do si ek tu khatane ba delegated legislation subordinate legislation du di mana tawre department taw do ne ba ko khoi da forest act ha du di parliament se mani forest rule du di ministry city ma di executive power ne ba ko mo ne sem do ne khu department sem do ne department gi makok sing do na adu potu lai ni na khoina bo thada bada khatang lai su ga haiba lai heta su lai ba nga buti MLA sing ngam di lai heta su lai he ma yang do mana pullaga adu yam haiter ga di phakta ni ta su lo la pharam ta su hairoi haita bodu di khara basic knowledge lai bodu di khara hairaga ade na hang da tare na ko amai to ga tum leba nga ku su yai leba nga tam na mi mamang ai di state craft size tamamme akbar number di birban moi matam di Manipur gi thong mayam si leba nga tam na mi ozani ga ko sinana amata tamde paisa pairaga kaino ma tawga bot le pasina magi simpham boy pe wari ni ade soi ne duna khwai last akoi gi di democracy ba adagi parliamentary form of government sovereign socialist republic si di 3 layer of accountability hanam le ko sigi makhat ne lep to se koina akoi leibak se aseng badi civil servant mayam rule to ne civil servant backbone of the government IS officer MC officer mayam se te mai makhat mayam le ga si government si na tro adana civil servant mayam se they are accountable to the ministry ne minister accountable department gi makok to di pazana khanami ni oirangani
education ha education du di commissioner na secretary na adai director na payam adu civil servant ngatani moi mayam du makok tu di minister da loi chatuni moji minister du di bokami education minister le rangane ba ko aduna civil servant are accountable to the minister hambada ani so the ministers are accountable to the house and hai minister to thabak mayam do house le puthok do laying on the table am ta puthok ta apoti loi puthok do na minister accountable to the house hani how last the house is accountable to the people like people accountable to the board never do we the people in a constitution house akhoi gina loina bakti phajaba accountable to the people to the side we wane aroi badu people do na khang da bani na mai thawa happy gi ba adai moi koilas thabi gi ba adai mangoda no phet tor pugum ba leidana ko adu masing du bo thada gre ma ji akhoi gi lo da di ma gi antecedent hai ma ja hana kari or punu pano leba ke seba tor pura adai hai gadra ka adu nei na ga bo ja thada do ne ba ko akhoi na adu ma sat khidre ma paisa factor da adagi di ai leitaba mana hospital ali sing tara piram bani ne kai gumba ko agi lambi na ko pari ne amadu ju kaudi ne kai na dom tawa yam pikpa mi yeng ko po thada gre adu gi do sang tani ana sum tawi mayam chathabi sigi train da chatharaba hoji dili census tawrani adagi dili medicine tawrani ko matang nak to NRC ju to sum mayam tawra schedule try on ju jate sumai to lo matham to khoi di khalaga ai na se khoi the floating population na ko impan badi le jado ba sai le jago ga sar sum le ko khale ga floating population Maharashtra da Marathi na to bu Mumbai da adu gi type to ja ga nu ai na di le ba yu ga thak tra adagi di khora la na gari kan thon le le do ba adu ga akhoi Manipur ja khoi na ga salai da na khoi gi administration le da adu mai na ga le bi phangdo man re khoi jeng kham ba we are waiting for adu matam nu ngai ma le mayam se khang ma kan ba ngak ta ne dum ma thok tor sun adu ta ne ya thagachari uza jana thambiriba wafamsi hozik adumak imang da ta dana pop launa ta dana leiraba posak ne hozik leiba phibam sida leiba representative sing adagi miyam sing sina lakadoriba election sida dum as it is money power muscle power adu dana tana ai yum nong yu ba sembi gi bani ai gi icha layeng bada paisa pibi gi bani ai gi cha lohong bada sen thada gi bani haidana akoi gi sigi phibam sida dum chatlaga di matomda mutki bagi phibam sidi sungchoi soidra bani dum pu akoi se asam di thadok padi yadaba Premananda nahan ge koi gi tronga wiki incident sigi matang da koi gi Papung Khalde Mani koi press club da thoke statement namada makoi gi FIR copy PO yadaba FIR copy si PO yadaba sumana tiraga lobada ngasai gi terrorist act ano ozana article 113 adu organized crime 111 sigi si pan ba su pan di haidana koi gi papung na su thambi sima leire duga adum haktheng na ngasi cherap court chat pada theng nazar pani ko ja koi gi thoiba conflict sina maram or kanda village volunteers forcing si any unwanted incidents ama hek thopa matam na makoi je frequently haidi hanjana phabagi ama si wari je tari e ngasi ju do ado sina maram or kanda makoi si leita laira adum khara haidi backward family oi ba du da chen ju dum ting ba dum mama leba kine na thora kanda hanjan phaba hai si case ama to wai si chen ju dum ting bane na masida makoi si kanna ba makoi gi protection si kari kamai le uza kamai masi masu yam tangai pa dabra na khali hujiki kano gi tong lo gi tawri do adu na nuai te ko adu madu su government is responsible ni moina action logo da bane terrorist si terrorist sai sida akhoi Manipur da sum tawnari hujik hariba kangbu sigi di ayamana terrorist organization je lauthok te ba ko moidi su tawnaraga thammine ba legalize tawraga adi potu lei adegi di su de yaudaba kangbu khara su dum ko je jatan noi pai lei mini lei ba ngata ne ba ada khoi gi argument sina argument ate khoi submission sina kana kanda terrorist organization lauthok pa sina wari ni adi that is the policy of the government policy ne ba se hayang lauthok ju yan yam hapchang jai moi thok tok do ne ba city state government ni union government gi particularly ministry of home affairs gi magi policy ne ba ko wari ek sana ba ya di terrorist organization lauthok tare ya da hapchan ni le na ka moi gi po ni city my policy makha da tawja ba ne ba ko aduna ta ba ek tu da yeng da ba ek di
terrorist organization haibonga terrorist ek haibonga khena bani leba terrorist ek di ek ni dana mi ha leba nongme kapi ba the intention to strike terror in the mind of people guys si aina haiba nate si khoi ek te yaujaba ni ek se kam ek te yauga da terrorist ki ek si di terrorist ki tonga ba luom leba adu laws ne kai ko ge da unlawful activity prevention act 1967 ka weba ko adu gi section number 15 to the terrorist act si define to do ne ba ko adu gi ek sing do adu terrorist organization mati ko terrorist organization thate la ko terrorist act as define to do ne terrorist act to tom ta ga di dandi bi bu na section 16 da oi do ne ba ko adu gi unlawful activity prevention act section 16 du su ayam ba yauk de khu si da policy da adu khu ji kai do no khang de sam sam mi hat pa gumba adagi di kano mingon de assault tor po intimidation ka mai to le re ba sam jam mi ni khana ba do mai na ko adu ji ki terrorist act ki du pande organized crime pande adagi di hoji ki du su unlawful activity prevention act ki du pan ga do ne ba ko ade bung pokai sine duna explosive ek kawe duna explosive ek ki makha da lak to ni adagi nongmai ga pokai pais na arms ek kawe sumba arms ek adagi explosive ek sumba sing de pan bam chang bam matam matam gi ado ipan pan da bagi time lo leidana ko adu makhoi na nungai ta phong toy adu ma nungai thre adagi amana mu madai he do ga mu asam rifle na ta sa pa te sha pm na mu kapsok poda ahum mu shire haire adu sibu du nungai te we highly condemn adu da su madu moina kapi du chumbra chumdabra moina kap tu kam na ka ga self defense ko self defense hai adu ga right to private defense hai lo gi londa da self defense da ya adu ta ne ba khai sha pe na kap ya rise adu na ta da khoi lo da ha ga khoi gi use of excessive force ko excessive force sin gi bra na ta ga that bullet was shot as a retaliation to gi bra ji yengum chang e ba ko excessive force oita ba retaliation kapam da ga di adu kapi ba sifoyo be kana loina adu liable ne ba ko lo gi matungina adu liable se aina haiba yar min haiba yar adu di only khoi inquiry commission ama sema kanda inquiry commission report na hai doine ba ko adu si khangbi ga ga na supreme court na lakhara hai ga bani manipur ki case khoi gi extrajudicial education case adu su hai bani adagi di maya ma case am le alai da hai na supreme court na citizen have the right to know the truth na truth ngai compensation pam es ge sa phang ma du truth na te ko adu sum ka no kha pi we redressal ki pone adu na sai gi right to know the truth ni na kanana kapino kari gi kapino kadobui kapino ji hayu haina haira bane ba ko supreme court pi gram ruling ana du gi potu la ga mo si inquiry commission ma semaga only through inquiry commission sema adu gi report ma tungina tawdoi ne ba adu atopa truth puthona bagi lambi ram ta laite ba ko ai nai da sama pagi sai gi sha pe mi chang chang mati mission sib mi chang chang mati lu da hai da adu ne ba inquiry commission khoi gi commission inquiry 1952 lai adu makha sem ga ba na takana hayang case ka tawna raga article 32 makha da article 2 high court supreme court salaga supreme court nu pira kare inquiry commission semu high court gi justice samna oiba na session court gi justice samna oiba adu to adu report tu tang tram 15 degi matun na 30 degi matun da piro ha ga dum rai tar khane ba ko matam changani adu ma kan sa thaba chumme adu ga hojiki mathang dana koi balance volunteer kai kai ya si sarkar to du thabo ni da haidi moina to thabo singdu akhoi gi praja ngak na ba akhoi lebak si aidi ahun si bok believe tori akhoi si samjam na si kaunu bani nongme ga paka kamna bana ti si a kind of aggression ne ba ko manipur si aggression ni action aggression gum bane khoi si an action aggression gum lan ta selak bane mi ne se lan ta selak podu da nga u bane mi si na aseng bade moina tori si defending the territory india ne ba moina tori si na ha sing tori si tu mai me art ni halon do ne thok pa to ga su si kan bi ga ha ga su state government le ba ko se government to we se khoi gi amnesty lok tok pe sai to gi mi sing si amata moi phau pum no to ro na khoi gi general amnesty ka we na adu na ta adu to biro ha ga general amnesty to ro na ta ga na to we amana khoi na lo sembe khoi da Chhattisgarh da lo seme ka ki Chhattisgarh auxiliary armed police force 2011 na ko haidi mau sam kan bani Chhattisgarh da di mo si police na control to ngam de ba haidi police na a le ni mo gi ching pa to de gi a village me am ara pa le nang da bani na moina akoi server ju du mo to sema ga mau sing kap na ba weaponized to mo gi common men the common villages sing da server ju dum di supreme court yadre you are weaponizing the innocent civilian to no me kap na le du di yade haina violation article 19 21 14 ni tare ado kan na ba moina akhoi gi Chhattisgarh akhoi gi
auxiliary armed police force and semeba semaga moigi hujiki volunteer mayam se mausa kapna baina moina law na back tawga amai tawga moi police the et police ki para moina police mukta na tab police mating pangna ba tawga amai tawga kal baya habni da adu everything is lies on the akoi gi legislation the legislation na tawbiya ba ko special session ga ko bra ko da bra I khagde adu tawga moina kan baya ba adu kan da adu aina haje di special session ko budi phai ko ga haidi assembly highest authority ni adu loina khana ga da bane ba ko adu law da hoji lai se legislative power is coextensive with legislative powers mo kaw ya da si amaro constitution ai haje pa pa sum jok thok do ma di si samudra gumbani de gi koi ki sky gumbane ba an constitution ji man da ba ni like stong power ba ni constitution article amada like si lising ga lai po ne article 21 si da adu du article 21 maram i ba like ta da si ki ka se chal lo constitution chaw ba ta person na art han ba ko mai ta do adu hojikti supreme court ka ri haire law sum sem le sem sum pham le ngam pote aduna hujik state the power do sai gi 7 schedule gi list number 2 the p ba 66 army or me do khalo thok 59 or the 59 item se state hi da p ba sing se loina ba executive power exercise to we have sima ka ya de ko sem pham law sem to lai te ba law sem ne marak sidi legislative power is coextensive with the pun lemina ba with legislative power si coextensive with executive power ne ba si basani samane adu takpadi chief minister khoi council me head ba chief minister se sin adum law sending marks executive power tho loi chalai ba yai ba ko chalai da du pilot te adu akhon hai si di supreme court hai ba khotpa mayam du ne sigi mayam sin lebak se ngak to ne parliament assembly sem no assembly thamdingai da di chamana ba ordinance pass to yai dna ko tawri ordinance tha tok tin chapri ya de ordinance pass to be order pass to be mai to ko dum lebak sing ngak pa ya bane hai assembly tho kan bill on tho lo tik tik lawn o tho to zum matang le jani dum amai to no loina sem ba ya ba to ya ba di yam lei to ra ga di khangde to sa ga di akoi si ai khoi na tu university ma si tu in thoe ba kai no ma khana se na academic council gum da isu member loe pu thor ka ne ba ai han hangi noi si to sa ra huji pu thoi wa pham ji ya roi khana ka tha sa ba na ta ya na ba means thi jira hangi ba ne ko adu han an sa pi ai lo pu thor ke na ha pha gi toi de ma ja ya na ba to sa adu di ya na ba to han lep na ke ma am ya re ko adu gi lo kari karam lo palaga supreme court high court high ba thiraga yahan bu ai thab oi ke ne ha wari bo ba amai to ra koi hana am khanmam cha koi tau sira tau sira na khanmam cha tau sira ga ai loi pui ge adu gi min su loi putok sa ka ba ni da adu tau bu gi thabak to akoi da will hai will pol ke will ma changi aga masi ju toina hai ba de gi koi school gi ngang sing yam kana re hai moi phaklang na tele ma pan will w hunga success oi hai sima ka wi ya re quite pass will lama changi government is ju masu kanoni na organic ne government is living ne dai na organic ne ba ko government si sai state government du anu ba sarkar adu argument to government is the living ne ma se organic ne government si na thab ko di mai pa ka ha ta ga di quite pass will lama changi adu will du phangna ba akoi gi khona ba aduna work ai si sam sam thabak to WRK aduna second W aga third na hojik to phangoi matam khara changane ba ko ngai thunga singka changi adu wet ana 3W will plus work plus weight equal to S so wong phangani price on success ai and sigisi chamani every walk of life ta ai di sata sing sum hai de tholok po thoni da adu sing do tum pan go men pan ben loi pa nya ni ba ko maina khoi pass will do halem chang will do la di adum anytime lak piro ai means to work to pizza ke si taw na ngai ro no mi thagra adum mahi phangane ba ko adu gi poni da maina dum tension men phato male